Nanjabees hinjabaata garaan obboleessa keetii jabaachuu isaarraan kan ka'e immoo lafan qopheessin qaba lafa sanatti si galchee manni namaa ameen jedhamu innaa ishi jedhee obboleessa koo bira gaafan dhufu inni waaqayyo jedhe sirriitti ta'e garaan obboleessa kootii muka ta'e haadhoodha akka haadhoo wayii ta'uu dinnu na ta'uu fide ani magaalaa Damdollotti isaa wajjiniin yeroo darbe dhaqee tajaajilee akkas mitiin jedhaan inni lallabuuf dhaqe ragaa isa kaa'ee jechuudha na garaan isaan jabaate gaafa garaan isaa jabaatee waaqayyo akkas jedhe torbanarraa sa'aatii 8 irratti dhaamsa tokkotu gara kee dhufaati dhaamsi sa'aatii 8tti dhufu suni lafan siif qopheessetti galtaati ishii jedhitti walii galee anamatti wanta nama dhibee nama dhiisu mana namaatti hin gala inni jedhu abjuun kana sammuu koo keessa hin jiru maaliif kutaa 7-8 reefu darbee tan ba'ee gati ta'eef finfinneetti baradhee fixeen inna sabooddee obboleettiin tokko jirti bakka inni argiti haala nuyi keessa jirru gati ta'eefi dhufteetu mana rurrukutte biloo itteena hojiin si argee dhufee hojii wayiin hojjettaa itti tokko amaarifi badaan nu rakkifti finfinnee keessatti reefuu manaa baanaa manaa immoo sadaafisuma dhalanne oromiffatta afaanii kannee hojii maaliin hojjedhaan jedheen inna isaa booddee afaan hin beekuun jedheen waan tokko rakkinan qabu dhaqiitii hojjedhetti likka gaafa isheen akkeetteettu inni waaqayyo sa'aatii 8tti dhaamsatu gara kee dhufa jedhee sammuu kootti dhufe ol jedhee gaafa girgiddaa ta'atii ilaalu sa'aatiin 8 ishee azaalichi nan hojjedhan ittiin jedhee walansi agarsiisaa amma iddoo biraan deemee dhufatte sokkite ishee obboleessa koo kanattanii hojiidhaa galeennaa nu itti hime hojii akkasiin argadhee dubartiin kun immoo qophaa jiraatti nama wajjin jiraadhu jettee jedhee tan isa isheen natti dandumaan itti gaafa natti immoo isaaf dafee yaadi naanna'e mana keenya keessaa akkoo namni tokko mana namaatti hin galle attamitti dhattee mana namaatti galta isa kanammaa na ajjeesaniitu kaakan isaan gassi baasaniidha yoo jedheyyuu waaqayyo isa jedhe jala umureera ameen isa booddee isheen iddoo jette sana geessee gaafa dhuftu obboleessi koo dideera ani immoo maalin hojjedha waaqayyoon jedhe ani isa bira taa'ee barachuuf hin dhufe inni kaardii koo gadi deebise an kaardiin koo yeroo gadi deebi'e maan oliin ka'e wal bira dabarre kaardii mana barumsaa hojjete isaa booddee akkam ta'e hin taane ta'eetu naa ayyame umarratti itti walii gale waantichatti shaanxaa koo baatee mana dubartitti deemne amma gaana ayyamee shaanxaa koo fuudhee hin deemne mana dubartitti nooraa ittee nu teessistee isaa booddee bakka an hojiitti hin deebi'aa qalbii keessanas deebisaa an hojiitti hin deebi'aati jedhi bakka nagaatti waan tokko illee nan gaafanneem hin ta'uu kun mana namaatillee naan hin jenne firri yookiin obboleessi hamma lafa tokkotti geggeesse nama biraa deebi'a Yesuus Kiristoos garuu hamma galmaatti nama biraa nafamee nama geggeesse fidee namatti nama gatee nama deebi'a namni ameen na nyaatti ta'ee na baasti ta'ee isheen barre garuutti mana kennee sokke likka gaafa inni sokkeedhu gabaabseera jecha muraasa dhugutti jedhee tan xumura gaafa inni akkas jedhu hin sokke gaafa inni sokku mana namaa dhaqee hin beeku tokko waggaa 11 jalqabee mana haadha koo biratti hin guddanneen mana daadaa kootiitti hin guddadhe orma seedhu beeka garuu akkuma haadha kootiitti gatiin hin jedhuuf bichaa garuu haadha koo jalaa ba'ee mana namaatti galuu seedhan hin beeku inna gaafa inni sokkeedhu amaariffa gaammaxinnoo shashaakalaa jira gaa inna biliseet eenaan seera mana kootiin sitti himuu jalqaba itti ishiin jedheen amma waan isaatu obboleessa koo biratti natti hin deebitee tokkoon obboleessa koo wajjin hin deebi'e fakkaata isa kana beekaaf miilla isaa fageesse waaqayyo
waaqayyo bawaan jedhuuf gara jabeessa akeeka isaatii fira hunduma gara jabeessa isaa booddee ishiin jedheen inni tokkoffaan eette kottu gara saalooniin dhaqe amma gaa waan dhaga'amaa dhufe likka harka koo akkas godhataatan dhaqeetan dhaabadhu gaafa dhaabadhu inni tokkoffaan eette na dhagaa gaachessa soofaa kanarra taa'uuni hin eeyyamamu eette mi'aaneen jedhame soofaa kanarra taa'u hin eeyyamamu eette tokkodha Yesuusa kabajamu inni lammaffaan immoo eette akka argan masoobiin bananeetti yookiin akka argan gundoo biddeenii buqqisaneetti akka argan fudhatanii nyaatan jechuudha isa mana keessanii achumatti waan jette natti fakkaata ameen inni sadaffaa immoo keessummooti koo gaafa dhufanii keessummoota kootti gara saalooniitti gadi hin baatu jetti sini galeera gara saalooniitti achi as ba'u hin eeyyamamu jetti innaan waan entini jedheenna attaman godhare yoo waa hojjedhe dhiyeessee jedhee hojjetteetu jetti servizii yookiis qodaarra ka'an irra keesseetu kastinatti laattaa fuudheen dhiyeesse fuulli koo garuu keessummaa irraa achi galagala Yesuus Kiristoos inni nutti hin qaanofne waaqarra jira likka gaafa isheen akkeetteettu ishiin jedhee kun sadan cabeennaan immoo ba'uu kooti mana sana seerri kun sadan gaaf tokko guyyaa hamma sa'aatii 9 wayyaa miica ganamaa qabe utuma wayyaa miicuun biddeeni qaniitti ija tokkodha kan naa eeyyamame kutaa guyyaa nyaadhaa kutaan immoo galgaladha qursiin kee immoo daabbo tokkoof shaayii tokko jetti innaan gaaf tokko biddeen isa kutaa sanaa misa aduu keessa dhaabbadhee gatii wayyaa miicaa turee fi ishee irraa citte sanan fudheetan nyaadhee dabaladhee gaafan dabaladhee nyaadhu galgala isheen hojiidhaa dhuftee innaan biliseetti gadi ba'eetan egaa akkas kichiniidhaa gadi ba'een biddeenan naqee bitaa jedhee biddeena isa kutaa isin irbaata nyaadhettanii aduu keessa dhaabadhee gatii miicaa'uleef nan nyaadhe dabaladhee beeleeni maaloo dhaqeen bitaan jedhee baga nyaatteetti rakkinan qabuetti hoowetteetu birrii tokko akkas fuutee natti dhaatte birrii tokko akkasti baaftee himeetti rakkinan qabu yoo nyaattes damooza kee nyaatte damooza koo meeqadha ሰው ቸርች ውስጥ የማይወደው ትምህርት ምንድነው? ስለ ሞት ባጭር ስለ መሞት ምን አይወድም ሰው ዝም ብሎ ትኖራለህ በቃ ትሄዳለህ ምንም አትሆንም የሚል ነው የሚወደው እኛ ፈራንም አልፈራንም በመድር ላይ የማይቀር ነገር ሞት ይባላል በቃ እመኑኝ ይሄንን ደግሞ ፓስተር ሄኖክ ምን አለ በሉኝ እኔ መቼ እንደምትሞቱ ነው እንጂ ማላቀው ትሞታላችሁ ይሄ በትንቢት መንፈስ ነው የምናገረው ካልተፈጸመ ጠይቁኝ ደውሉና የማይሞት ሰው የለም ስፖርተኛ ስለሆንክ ስፖርተኛ ጡንቻን ፈርቶ አይመለ ጀነራል ብትሆን አይፈራ ለሰው አንድ ጊዜ መሞት ከዛ በኋላ ፍርድ ተመድቦ እግዚአብሔር ሲፈጥረን መጀመሪያ እንድንሞት አልነበረም የሰራን እንድንኖር ነበር አንዳንድ ሰዎች በርግጥ እንድንሞት አርጎ ሰርቶናል ይላሉ እኔ ግን እሱን አልቀበልም የኔ እምነት ነው this is my opinion not opinion this is truth actually ሞት የመጣው ሰውየው ሄዶ ስለበላ ነው እንደውም አንዳንድ ሰው ተናዶ ወይኔ አዳም በላ እንጂ እንደው ባይበላ ለዚህ ነው አዳም ጎንደሬ በሆነ ብሎ የተመኙ ሰዎች አሉ ለምን ብላ ብላ ሲል አሁን በላው ብሎ ያ ለማንኛውም ጎንደሬም ሆነ ቡርኪና ፋሶም ሆነ ኡጋንዳም ሆነ ሰውየው ይበላል ይስማኝ ስለዚህ አንዳንድ ሰው ምን ይላል አዳም ታዲያ በበላ እኛ ምን አገባን የሚል ሰው አለ አዳም በበላ ነው እኛ የምናልቀው
ትላንት ተናግሬያለሁ። እርጉዝ ሴት መርዝ ብትጠጣ ልጄን አይነካም ማለት አይችልም። ቡና ብትጠጣ ልጁ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት አይችልም። እዚህ ክሊር የምታረገው በሙሉ ወደ ልጁ ይተላለፍ። ስለዚህ አዳም እኛን እርጉዝ ሆኖ ስለበላ አንድ ላይ አስፈጀን። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ምን አለ መጽሐፍ ቅዱስ? ኃጢአት ባልሰሩት ሁሉ ላይ ሞት መጣ። ሮሜ ጸሐፊ ሲናገር ኃጢአት በአንድ ሰው ምክንያት ወደ ዓለም ገባ፣ ኃጢአትን ተከትሎ ሞት ገባ። ውሻ በቀደደው ጅብ ገባ እንጂ ሞት ውጪ ነበር፣ የለም ነበር። ስለዚህ ሰው ሁሉ ላይ ሞት መጣ። እግዚአብሔር ግን ሞት ለጥቅም ቀየረው። ሃሌሉያ! እንደ ቀየረው። እኔ እኮ ሰው አይታችሁ ሕይወት ዛፍ የምትባላለች የአዳም ፍጥነቱ ልክ እንደሚሞት ጊዜ ራጥ ብሎ ሕይወት ዛፍ ሊበላ ሲል ጊዜ እግዚአብሔር በመትገለባበት ኪሩብ ዛፍ ሴፍ ዘጋት። እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንደው እግዚአብሔር ምቀኛ ባይሆን በበላ ኖሮ ይላሉ። ቢበላ ጉድ ሆነን ነበር። ለምን? እግዚአብሔር የማይቤዠው ዘላለም የሚኖር ኃጢአተኛ ነበር ምን ነው? አየህ ቶሎ ዘጋና ሞትን ለጥቅም አደረገልን። ብንበላስ ኖሮ እግዚአብሔር እንደ ሰይጣን ነው ምን ነው? በቃ የማይቤዠው ዘላለማዊ ነን፣ ግን ከእግዚአብሔር ተለይተን ነው። እግዚአብሔር ቶሎ ብሎ ቻል ስለሆነ ይሄን በልታ ከኔ ተለይተ ዘላለም አትኖርም አለና ዘጋና በሞት በኩል መጣ ከኔ ጋር ትኖራለህ አለ። ሲንገል እስቲ አሜን። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ሲናገር ሞት ለኔ ጥቅሜ ነው። ወደ ጥቅም ነው የቀየረው፣ ወደ መልካምነት ነው የቀየረው። ጋድ ኢዝ ጉድ። ወደ እግዚአብሔር መመለሻ ከእግዚአብሔር ጋር መኖሪያ ነው ያደረገው። ሰው የለም እዚህ ቤት ደግማችሁ አሜን ብሏ። አሜን። ከዛ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር የፈጠረው ህይወት አንድ ነበር፣ እንደዚህ አንድ ነው። አሁን ሙስሊሞች ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ህይወትን ሲፈጥር ከ3 ወር በኋላ ነው ህይወት የሚሰጠው። ልጁ ከተጸነሰ ከ3 ወር በኋላ፣ ከ3 ወር በፊት ምንም ነው ማለት ነው፣ ዝም ብሎ ደም ነው። በእኛ ግን እንደዛ አይደለም። ልጁ የተጸነሰም ጊዜ አይደለም ገና ከአባቱ ወገብ ድሮን ማለት ነው ህይወት እየተካፈለን ነው የወጣነው። ያ ህይወት እኮ አዳም ውስጥ ስለተረገመ ነው ስንካፈል የወደቀ ህይወት፣ የተበላሸ ህይወት፣ የቆሸሸ ህይወት እየተካፈልን የመጣነው። ይጋጭም የዞር ነው እንደዛ ነው እንጂ ከ3 ወር በኋላ ሙልሙል እያደረገ ለሁሉም ጡልም ቢያረግ እንደዚህ ይከብዳል። ስለዚህ ፐርሰናል ራሷን የቻለች ህይወት ስለሆነች የወደቀ ህይወት አንካፈልም ነበር። እኛ ግን የተበላሸ ህይወት እየተካፈለ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሴት የተወለደውን ወንድ ልጅ ላከልን አይደል የሚለው? ከፊተኛው አዳም ህይወት ሳይካፈል መጣ። ሰው የለም እዚህ ቤት የፊተኛውን አዳም ውድቀት ሳይካፈል መጣ ኢየሱስ። ስለዚህ የኛን ዕዳ ለመክፈል ንጹህ ህይወት ይዞ ነው የመጣው። ልክ ጌታን ስንቀበል እኮ ምንድነው የሚለው? እነዚህ ከወንድ ፍቃድ አልተወለዱ አለቀ። የተወለድንበትን መወለድ አቆመና ፍጥረታዊነቱን አቆመና ከኋለኛው አዳም እንድንወለድ አደረገ። ህይወት በህይወት ሆነን ማለት ነው። God is good. ሳመን ኦል ኦፍ ዩ God is good. ስለዚህ ሞት በአንድ ሰው በኩል መጣ። ኢየሱስ ግን መጥቶ ከሞት አይደለም ያዳነን። ምን አልኩኝ? ከሞት አላዳነን፣ ከሞት ፍርሃት ግን አዳነን። ይሄው የዕብራውያን 2 ጸሐፊ ምንድነው የሚለው? በሞት ፍርሃት ያሉትን ነው ነፃ ያወጣ ዘንድ። አሁን ሰዎቹ ሞትን በሚያዩበት መነጽር እኛ እናይ። እኛ ሞት ላንቺ ምንድነው ሲባል ኖሬ ልኖር መሄድበት ነው መልሱ። ኖሬ ድፍት ምልበት አይደለም ለኛ። ይሰማችሁ ነው? ኖሬ ምን ሊል ነው መሄደው? እስቲ አንዴ በሉ። ኖሮ ለመኖር መሄድ ነው። ምን ሞት። በቃ አትፍሪው፣ ድጋሚና በይ አይዞሽ። ከቶ አይቀርም ሞት ምንም ቢታክቱ ምንም ቢከተቱ ይላል እኮ በኦርቶዶክስ አለ መዝሙር አይደል? እንደውም ሞት የፈሩ ሰዎች ናቸው አደገኛ ቦታ የሚደርሱት። ሰውየው ሞት ፈርቶ ሸሽቶ የማይቀበርበት ሀገር ደረሰ። ከድጡ ወደ ማጡ። አንድ ጊዜ ትሞታለህ፣ ከዛ በኋላ ፍርድ አለ። ስለዚህ ፍርድ በኋላ እናገራለሁ፣ ግን አንዴ በረምሱኝ። ሞት በአንድ ሰው መጣ። እንደውም እስከ ሙሴ ድረስ ያሉት ሰዎች በምን እንደሚሞቱ ራሱ ያውቁ። ጠብ ይላል። ምንድነው ግን የሚያንጠባጥበን ይላሉ። ጠብ ይላል። ተስማ ምንድነው ሲል ህግ የሚባል መጣ። እምትሞቱት ይሄንን ነገር ማሟላት ስለማይችሉ ነው። this is the result ሲባሉ በጠቅላላ ገባና ይሄን ህግ ማሟላት ስለማንችል ብር ብለን ኢየሱስ ላይ ተጠመጠመ። ይሄንን ህግ ማሸነፍ የምትችል ይሄን ህግ መፈጸም የምትችል አንተ ብቻ ነህ። አረ በደንብ አሜን። ስለዚህ ኢየሱስ በኑሮ ህጉን ፈጸመ፣ የሥነ ምግባር ህጉን ፈጸመ። አሜን ነው ወይ? በመስቀል ዕዳችንን ከፈለ። ስለዚህ በኢየሱስ ያሉት ሁሉ ጸደቁ። ሰርተን ሳይሆን በነጻ። እሺ ልሰብክ ነበር ግን እንትናችሁ እየከበደኝ ነው።
ጮክ ስትሉ ቀጥ በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ይሄን ሄዳችሁ እንዳትፈልጉ። የሰው እድሜ የሚል አነበብኩኝ። የሰው እድሜ 20 ዓመት ነበር አሉ እግዚአብሔር ሲፈጥረን። ከምሬ ነው። 20 ነበር አሉ። ሰው ግን ሄደና አነሰኝ 20 ምን ላርግበታል? ደርሰና ማለት ነው። ሰላም ብለና ማለት ነው። እግዚአብሔር ገረመው። እሺ አለ። ውሻ ግን መጣ። ምን አለ? እኔ ይሄን ሁሉ እድሜ ምን ላደርግ ነው? ለማንም ለአዳሜ ውስል ልኖር ነው ጌታዬ ሲል 20 አነሳና አስቀመጠለት፣ ቀነሰለት ማለት። አህያ መጣ። ይሄን ውሻ ሰባል ይሄን ሁሉ ዘመን 20 ወሰደለት። ጅንጀሮ መጣ። አራባዛ ጌታዬ ከሱም ወሰደ። ሰው ደግሞ መጣና አራ አነሰ ሲል የጅንጀሮንም የውሻንም የአህያንም ሰበሰበና ያዝና ሄዳለ። በቃ ከዛ በኋላ አሉ ሰው እንደ ሰው የሚኖረው 20 ዓመት ነው። ሳያስብ ለሚበላው ሳያስብ ማሚ ዳዲ በቃ ፍሪ ሆኖ 21 ይኖራል። 20 ሲጨርስ የውሻ ይጀምራል። አትንጋኝ ነው ዘብራሉ እያለ ስለ ዘሩ ሲቃወም፣ ስለ ኑሮ ሲከራከር፣ ስለ ሚስቱ ሲጨቃ ስንት ሞላው? 40 ላይ ያህያ ይጀምራል። የእናቴ ነገር እንዴት ነው ልጄ? በቃ ሸክም በሸክም እናቱን ይሸከማል፣ ጎረቤት ይሸከማል፣ ሰፈር ይሸከማል፣ ይሰራል፣ ይሸከማል። ፋይናሊ 20 ሲያልቅ ስንት ሆነ? 60 ሲያልቅ ስንት ነው? የጅንጀሮ ጀመረ። ሼባው ይሉታል። በቃ ከዛ በኋላ ልጁ አይሰማው ምን ነው ጌታ ይባርክ።